Učimo se hindijščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. खाद्य भंडारण डिब्बा. Posoda za hrano. लंच बॉक्स. Škatla za malico. खाद्य भंडारण बैग. Vrečka za hrano. फ्रीजर बैग. Vrečka za zamrzovanje. प्लास्टिक रैप. Živilska folija. एल्यूमिनियम फॉयल. Aluminijasta folija. पैंट्री. Shramba. रसोई कैबिनेट. Kuhinjska omarica. रसोई दराज. Kuhinjski predal. रसोई शेल्फ. Kuhinjska polica. मसाला रैक. Stojalo za začimbe. बैग क्लिप. Sponka za vrečko. बर्तन धोने का साबुन. Ditržant za posodo. डिशवॉशर डिटर्जेंट. Ditržant za pomivalni stroj. डिशवॉशर. Pomivalni stroj. बर्तन धोने वाला स्पंज. Gobica za posodo. बर्तन ब्रश. Krtača za posodo. स्क्रब ब्रश. Krtača za ribanje. स्कोरिंग पैड. Čistilna gobica. बर्तन रैक. Ocejalnik za posodo. रसोई सिंक. Kuhinjsko korito. सिंक छलनी. Cedilo za korito. पेपर टॉवल. Papirnata brisača. सफाई कपड़ा. Čistilna krpa. सफाई वाइप्स. Čistilni robčki. सफाई स्प्रे. Čistilni sprej. स्प्रे बोतल. Pršilka. रबर के दस्ताने. Gumijaste rokavice. कूड़ेदान. Koš za smeti. कचरा बैग. Vreča za smeti. रिसाइकलिंग बिन. Koš za recikliranje. कंपोस्ट बिन.
Kompostnik. झाड़ू, Metla. डस्टपैन, Smetišnica. फर्श का कपड़ा, Talna krpa. कंपोस्ट बिन, डस्टपैन, रसोई कैबिनेट, Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.